أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نمسيجر وحضراسين الله رب العزتنا كلام مجيد تحبيري لئن شكرتم لأزيدنكم كريكمبا نخوينا شكريا دا تورودي أين مدودا هنگتهن بيغني حيوتي اللهنا اكوي دبيريبا نعمة سين أسيغي اكوينا شكريا دا توبتا رودي اللهنا نعمة أدودا هنگتهن بيغني أمدي اكوينا مسيغي نا شكري توبتا رودي اللهنا هاي إن عذابي لشديد حيوتي الله کی عذاب سے یامن کلی ہے تم سیدر حضرات سنگ اللہ کی نعمت اکھویتا مسنگ چنگم دبا کیا یاوری نوما حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور دا اللہ رب العزت کا وری سانو چت پمتم دا مہاکنا میوئی انی تھینگ نرمی هاي ميوي أنيدي أهان بدمهان أما تينرمي هاي با ميوي أسينا حضرت موسى عليه السلام ده هاي موسى الله ده هايو الله نا إنغون دا مهاكي نعمت أما دي مالو دولت أسي بيرك بليپو الله نا إنغون بيرك إسي يامن له أدونا إنغون هجي كريم تبيرك تربسو ياره إنغون دا بيرك أنوين هايو وينا هاي حضرت موسى عليه السلام نهوي أي الله دتمجي هنا خراب مچلگا لاي بنوبا متهين نرمي هاي بلاي بنوبا دنا حضرت موسى عليه السلام دهاي موسى نن الله رب العزت دهايو الله نا ايون دا كري امت بيبي تري اي چنگاي تھنگاي ليتري الله کی نعمت ام فو ايون دا ليته ادنا ايون دا خراب پيرك نگاي هيبي يو هنا مدام دسو حضرت موسى عليه السلام نا ہوئی ہائی ان شاء الله ہائی الله رب العزت کا وری سان بنویر متون دا حضرت موسى عليه السلام دا الله مسام نسنگی موسى نغون دا کنا گومبا مینا کدی گومبا پاو تمنگاي ہیر کھبل لایبرا ہینا مدام دا حضرت موسى عليه السلام نا ہوئی ہیدی انا کن بنوبا منا منگون دا الله نا کی نعمت اسی بیرک انو یارے هينا تمو هينا هيدي أمنا لاي دمنوبا منا أيغون دا كريم تلايته أيغون دا سلنگاي تھنگاي خراب بيبيو أيسي كريم تالله نبيبي تري هينا هيدي هينا حضرت موسى عليه السلام نا الله رب العزت تمي مدام دودا الله رب العزت نا حضرت موسى عليه السلام دا هاي موسى نن لاي دمنوبا دا هايو مهاك الله کی شکریہ ادا تو ہے ادوگا انا کنومی ددنا سمینا ہایو نہاک اللہ کی نا شکری تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلاگا سایگی اہان بدا انا کنوبا دو تھینگرے انا کنوبا دو نہنگی موسیٰ اللہ دا تممرا اللہ نکدی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہائی اللہ رب العزت نہائی نہاک اللہ کی نا شکری تو ہے ادو ربتی اللہ نگون پیرا یوسی پیرا روئے مدام دو نوپا دو مہاک کپوئی چارم مگا مخوتا کپوئی پیرم بنی ادو گا مہاک نہائی اللہ نا ایگون دا یامن یامن میام سی پیرا بمتون دسو اینا اللہ کی نا شکری کمائنا توغم گنی اینا مخوت ننک بمتم دا مخوتا کی کپوئی دو تاک دا لیباک یو دا کپوئی مروسین ادو ہیرا موتی بولنا کیا ادو کی متون دا خرام لاک لگا لائی ربنپا دو تھینگ نرمی لائی ربنپا دو نہنگی موسیٰ اللہ نے کری حیرک بنو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نہاک اللہ کی شکریہ ادا تو وہ نحیرک ای ہے نتام مطلب دو لائی ربنپا دو نہائی ایگون دا اللہ نا کری بیرکتنا اینا اللہ کی شکریہ ادا تو دو ریمون نحائی با مسیگی وحی اسی حائی لوی تھرکوتنگائی نگائی دمہاک کی حچان دا سیدم بفی یسو نمسید امنا لاغ خمگ پوکرے مہاک مفی فولو ٹھوک ہے
सिनत हाइनिंग बदि नुफि जरबा हजरासिंग अल्लाह रब्बुल इज्जतना अखोइदा पीरिबा न्यामसिंग असि अखोइदा मसिंग थीब ngамदबा न्याम ngangtani जैसे कि अल्लाह ने अखोइदा खुद पीरिबा मिट नाकोंग खोम को हाइबन चिंबा मयामसिंग असि मसी अल्लाह ना अखोइदा हाइरुबा नीरुबा नाइदना पिरकलिबनी मसीगे अखोइ मतम खुदिंगमक्ता शुक्रिया अदा तौगदबनी अमदी मसीगी अरानबा लंबीदा सिजिनरोइदबनी हाइबदी अल्लाह ना अखोइदा पिरकलिबा मिट असि मसीना अल्लाह ना इंगनु ओइना थिंगबा पोसिंग अदुदगी अखोइ ngakna चटपा अल्लाह ना अखोइदा पिरकलिबा नाकोंग असि अल्लाह ना अखोइदा तागनु हाइन थिंगबा पोसिंग अदुदगी अखोइना ngakna चटपा अल्लाह ना पिरकलिबा खुद असि मसी अल्लाह ना पाइगनु तौगनु हाइबा थबुकदगी ngakna चटपा मसी सिंग असि अल्लाह की शुक्रिया अदा तौदा चली अदुना अखोइ हाइबा अल्लाह ना पिरकलिबा न्यामसिंग अमदी हचांगी कयासिंग असिगी अखोइ मफम चाना चाना सिजिन्नसि इंशाअल्लाह मदु ओइबा तारगदि कयामत की नुमिता हये अल्लाह की ममांग लेप मतमदसु अखोइगी खोंग खुद मिट नाकोंग ना अखोइगी खिलाफ गवाही पिरकने हाइबा दु अखोइना मसिदगी अरानबा तौद्रबदि अखोइगी हकता चुम्बा गवाही पिबिरकने मसी अखोइना खंगमिन्नगदौरिबा असिदि अल्लाह ना पिरकबा न्यामसिंगी मनुंगदगी यामना मतिक मगुल लैबा न्यामत अखोइगी नाकोंगनी हाइबा नाकोंग असि मसिगी जरियादगी अल्लाह ना अखोइदा ताबगी शक्ति ओइहल्ली मसी नाकोंग असि चिकपा नाबा तौरबा यावी मदुगी दमक्ता यामना कानरबा आयाते करीमा अखोइ खंगमिन्नसि मसिगी दुआसि मखल मरी थोई हाइरिबा दुआसिंग अदु अखोइ मथंग मनाव नायना खंगमिन्नसि दुआसिंग असि पुनमक अमक्तता तौगदबा नते अइना ngamgadaba apamba ama adum khallala tawba matamda akhoi nakongi chiknaba inshallah Allah na susoi soidana phanbigani madugi manungdagi ahanbadadi kanagum mami ama manakongda chike adu oiba tarabadi sarso ke tel haibadi hangam thau da haiba ayate sharifa si solaga kamjanba ayat adudi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula haiba ayat asi hangam thauda solaga kamsanba adugi matungda nakungda drop amma anita jilanba inshallah Allah na khoigi nakung chikpa adu pahanbigani ani suba sina masisu nakung chikpa na bagini kanagum mamisakama nakung chikna rabadi haiba ayate karima asi solaga kamba inshallah khoigi nakung chikpa adu Allah na phanbigani masida Allah ki kalam ki ayat asi solaga khakta nakungda dum kamsma matamda su inshallah Allah na nakung chikpa phanbigani haiba ayat adudi ka'allam yasma'aha ka'anna fi udunayhi waqara fabashshirhu bi'adabin alim ahum subasina masisun nakung na bagini haiba adudi Allah rabbul izzat ki matik magul layaba maming asi अखोइना कुनगमा थोइरक सोलगा काम जन्म तारबदी इंशाअल्लाह अल्लाह ना कुंग चिकपा फाहनबिगनी हाइबा अल्लाह की ममिंग अदुदी या समीउ हाइबा आयात अल्लाह की ममिंग असि कुनमा थोइरक सोलगा अखोइना ना कुंग काम जन्म तारगदी खोइगी ना कुंग चिकपा अल्लाह ना फाहनबिगनी इंशाअल्लाह